Nješka u veljkej sali Skupštine autonomnej pokrajini Vojvodini Mihalj Njilaš, podpredsedatelj pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje u pravu i nacionalnej zajednici, upoznal učešnikov akademiji, jak nacionalni menšini uključeni do politiki Srbiji, a Aleksej Kišjuhas, asistent na odzeljenju za filozofiju na Filozofskim fakultetu u Novim Sade, beše dovao na temu teorija kontroli identitetu i jej značenje za sociologiju emocijo. Tema dosta široko postavena, ali o tim, o čem bym ja pripovedal, to odnošenje medzi identitetom, pogotovo regionalnih identitetov, kotri najznačnejši za taki jedan shod i emocijoh individualnih osoboh i ih spravovanja. Znači, na jaki sposob, jaki čustva u nas proizvodza regionalne identiteti uopće i na jaki sposob ta fajta identiteta kontroluje naše spravovanje i naše spravovanje kontrolovane zbog tih identitetov. Učešníky ljetnej akademiji Skupštini Evropskih regionov u popoladnjovih odzinoh naščiveli Horodsku hižu u Subotici i Palić. Na jutre u Narodnej skupštini Republike Srbije budu otrimani zakončujuci vikladanja, a na sobotu učešníky odhod za domu.